Ya. Saya pun menduia sambo. Tapo ing mau. Afinga luenga peia le tua ma to vol tua. To vine ese. Ya mes foi le tampo inga na tato tu ama tua mo to malawa. Mes la ingo kiriso maletino kiriso la ingo le tua. Ya fa ta lo fa ma fo lo fantu nei va ingo le oli. Ya male fa wa wina tato proclame ya male alata ale global kingdom mai nei au kilani ni sila ya patalo fole sungale le fatonu ya sungale fa finga ya mai preta ma tu sar me sele nei alata ma fe lo fa nei ta ya fatalo fa le sungal fa finga mai samoa sunga ya ti walesi ya wa fifiel loto fe lo nei ta ya loi mafuta nei tatu ofisa atala fatu lo sunga malo le fatu to mo na nanga ya ele ngona tatu taimi ya ole a fa au tatu fasoa mai alta ya o manete ya sa idi de tu por la fo isi fe au las famalos voltato fo longa fa le nganga ele amatanga neve yaso ele ngona amatina tatu se talo after le tual nei vaenga le laso fia manto loto ina wai to mai me alo fuliola to va popo ne yasu manto ola ia na manato ala man ne yasu ina manato to fa man via manto ma inga fa na fa after tele ngang pa ia lo ma to mai fa aftai lo ala wina manto fa aftai lo fa man malama lo tu spa ia o ma fa no manto tu fa i me fa so i Bau nganu le lie mato talo ya tu mawalo vinga fa vau ono lo fa ono tanga moi mato fa stai mo message sili talo fa mnia le upu de tua mato sauni fa tau mo fa longo ya sau no mai o si fe au fa ngang ya tap side mato fo longa fa ngang ye le tua pulenga ye le ala le ye mo sa no fa fonga ni va ngolas ya ia fa manuia ma to ela lo so mai tano le ali a que si su la le calisio ma to wala o 20 ene ya samoli o ma paanga ya mesetino que viso elo to ona fonei o te fatu ya ma sa uni foi to fa wa luta to ko kalami ile luova ya sta luai ya ole lesa o a mataile nei fa soa il tusila e perum tab sutas o tam file tu stala e pelu ya e quote pe fa nga mai inisio la fa tua mai le venga inga tua i se tap sai fo longa atangata e pelu po le nu le tua ele taimi el popo fogo le kalisia o a mata ona sawaina ma faina la to fo longa fa ningan le ala na to ya mai al fa fa malosi mo moatu tato va ai le upula al fatu to the power of faith fa nga ai tu stala al fatu tu o la fo il tangata leo o apelu le tali o atambu ya lona lua ya noti ai pe tai na yel tangata to suitulanga mai ai le toi fanau mai el tamano no lo setu fanau mai setu sa wai fanau mai ai le tangata le sa o tal no el nave aso le fui sa quote mai pena na si mai el tu stala pelu o tangata le e noka lona foi fatu tu le na te me mata utia foi le power fatu tu le tangata e noka ele taimi o le fenga tuai ya ma vai a tu enoka tu lai mai lona tali o metusela saule le tama o la meko ya le foi la na fa na mai foi le si foi tol fa tu le o te fital no nei ta o tangata le o noa ya o le fa tu la tangata na le ta o foi profito le fie ma o sta fa son nei ta ya o vi ta winner foi puna fa mata fa son nei ta ya moa fai pofitu mai le tala tu stala o le fa tua na fausia ia no le va ina ua mata e ola ai lona inga
ina ua o ina ia le tua I mea le I vaia ia o na po. Na ia whaasala ina ai le lalolangi wana maua ai fo I lea mi o tonu. O lea mi o tonu lea le whaatua tua. By faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith. Ole whaiupul na fitu pe tau ta tai ai se manatu nei se tato to tilo pe ale ai to ai ngā whātua tua. Lea na atangia le soifua foi lea u auna mai whengai ngā tuai pen whaiatu. O hero po toa ia o le whātua tua le whengai ngā tuai. Leo toi si mai le tu stala se I toi lui le fo launga whale nganga tangata e pelu. Ua whewhewe ma usol muli ma uwhawai vai. Ono sa wanga na taimi lea la ma fuai le tusi lea. Ai ile whamatalanga o rea tangata o noa. Marmalama o matato. Ai longa isi se le marmalama. Mai ai whanau e. O ai na whaule waa o noa. O ai na whaule waa o noa. Tato wola mai a. Apita. Ma nei fu ne asu. Si tato to titilo. Po le hale. Le quality. Le hale te le ma le. Le anga waa. Le to inga faith langa e. E le whatu tua rei titi. E le whatu tua viololo. E le whatu tua tele. Tangata la lea o le matua tele al whatu tua. Pe o Abrahamo. Ia al whatu tua pen tau whamtala ina. Ia o le whanango lango I meu whamoe moe iai. Ma le mauti noa o me le vaia. Pe whai lor tu stala. E te le lal me le ton whatu tua. Ai iai me le mana. There is power. Wai le tangata leo noa. Oi le tangata o noa na tupunga mai I le lainga o setu. Setu sa wai a mitsela sa wai ya la meko ya whanau me leo tama leo noa lea na ia whawina alwa a lea le mea wako lai le tua lea tangata e whai elo na whina ngalo ia ona o le taimia le ang sala o ta ua tu stara pēr ti tilu kenese nā nom tau po e lima ono malfitu o lo tala noa I le lolo ma le taimia le whawina alwa moso taimia lo iai uma whamtalanga ile amatanga o le tusipa ia ina wanga sala le laro langi le nate mai wo o luma le tua le leanga le ang sala na ti ngā fina ngalo le tua mana o le tua e wha sala o le wha salanga I tangata apita isa ia lo na lofa ala le na yuta pena ai le lave ai ele I wha pen wha motia ino le temina ai na ie mana se I whai se lave ai ala le whausia le o se va le na I fono tangata le no sau se I ona ia faia lona fina ngalo fau se va ina ia salamo le la rolangi ang salama mai se I lave ai tanto ile taimi lona to sa ua ia ta pena ai le lolo so o le tua e pa ia e a fo ele fie le tua le ang sala ai na te fa sala fo le ang sala ita le tua le sala ai alofa le tangata ang sala ai ele condition on meta le repentance por le repent lana ile atta melia o ti ngale ang sala la lang ai mana fa salam fa o yailon to sai ala le lor ai mana ore to se fai se la via o isa le moment al ton mo di limite e se fe la vale o le vala wina la na tangata le Noah is a son of la meko grandson of Methuselah. He's a righteous man. Or ke lenga or tangata ya miton. He walked with God, blameless among the people of his time. Ele matau le anga ina tangata le ilon taimi. Ada taimi no mo ko yang sala, wa nga sala tangata. Ai ele matau le anga ina fa tu tangata le. Noah feared God and he walked with God. Sama taule tangata le peyo e noka ma ia sava di vali fo mane tu o te lele na le fa tu noa na ola so I foto sanga iva se la lima se fulu ale winga le si wa le polingo noa o le rest por comfort o le winga la noa o le sua fo noa o le malo lo
o le whamawhanwhana, malolo rest, winga na le suafu al tangata le ana ola, i le umi iwa sa lau lima sifulu tausanga, ia, o le sina tala le na, whanau noa, manan tolua e tolu le la whanau, ia, o tamaingo ia semu, tamaingo ia hamo, ma tamaingo ia feta, o whanau na noa, i le taimi sa wala au wina ai, ia le afo i. Le tangata whātua le ala kau whaani wali mai le ata, ai o tātou titili po le ile tangata le hale, le te le maleanga waalo na whātua. Ai se ana whiri ai e le tua, se ana manatu le tua, mai le tamalea, po le tangata lea, e alo e whaidon whinangano, se i whau se wa. Ile, ana le tātou taimi, o le ata titili, ei nei upui e se tolu o te fia whamatala i whātua le tangata lea. Tangata leo noa, o le, na activate, pe na nga lue lo na whātua, ia, ma whae loa mai ai mea ia tot, the first thing is obedience. Noah's faith, tan with obedience. O le whātua le tangata lea, na activate le mea tau le usita. O le usita i o noa, o le usita i le koni, na tali le wala au, mele tua noa, tui lunga sau e alu e whau le wa. Alu e whaule wa i le la au le kofa. That is his calling. Le i loa e noa le whamoe moe, but God knows, already knew the purpose. Le reason a la ina whaule wa. Ina ia sefe ilo na a inga, ia a mise o e Salomo. O le usi tai, ma nei wante ngata e ko le tuatu ilunga alu. E le complain, e whaitau le kenese na lima ono, e le mis complain no, na tu ilunga malu. O le la au foi na fasino le tua o la wana na lu mai a fa atu ale tua le kofa ele ya lu faule va ale se simi sign of obedience le sta e te me kola foi o le tua tu ilunga ya le faile mele ya e foi tato atu le foi men foi le tu ai faile me tato te mana na o ta o ye mo le o sita ile calling le nga ye le pepe sa la ina kolo ele tu pela tamal leo no his faith was done with obedient. Usika ikelele le te le na o le usita i o le whātua le tangata lea. O na ia ta lia le koni, le ite ena. E le whapea atu, se wala au se sisa ue alo i whauna nā wā. O ke le awa noa o te le, i whapea nā tātou, i te me kola le tua. Ia pi te e tātou, melo na lua, o le whailolo usita i ngana. He obeyed God's command in his life to go and build the ark. Le na luai ma le ngata na ia talia le kolu. Ia, na ia usitai i le whātonunga. He obeyed. Na tu ilunga malu ma whātino loa le whaunga le wa. Tilo tātou le tangata. Le saino le usitai. Le menon tolu na loa le usitai. O le whātinonga o le instruction o le whatinonga o le whaunga le wa. Le ngata na ko le e alu whaasino iai ia le la au whaiai. Whaasino iai ma le instruction ma le afo ma le measurement pēti tilu na le kenese na eri ma le onu. So le se le ustai. O mea uman whai atu ele tue whai. Me le tua no ale whau le wa whatonunga lea. O le va ia o le umi le va kopse la kupika le o le lau kele le va lima sfuru kupika o le maualunga e koutu sfuru maualunga le ngata nava mele tua faise fa malama le va lua mai faise faito toa o le va ilo na tu ma ia fa fonga fa le tolu le va instruction o le measurement o le mele la le fai e se le usita. O mea uman fai atu ele tua le measurement al wa na fai. Sign of obedience. E sen mana ia molu tangata e kole le tua. Fa ta lia le wala au. Usi ta ia le fai. Ma fa tino le mea na instruction. Le planning. A mai le tua le plan o le wa. Me umala na fa tino ele na fo. No ai le tua. Na fai ia situe ino no. E se le usi ta. Ma le mea lona fai loa le usita e ono. Nā ngana fai atu le tua, whau le wa,
ma fono i tangata o mai e whau wa. E lewa pēla na natu whaingungu na he preach, he called the people to come. Sa whaina te ngāru henga whātino, whau ni menen mana o ele tua. Toi fono i tangata, fono fia tau sanga. Pe a fua sa lau luas fu tau sanga na whau wale wale. Maybe ele umi whana na fono no. Ina ia li liu o mai sa le mo, ta pena le mea lea whai malawea. Lea ua whai loa le tua le lolo rea ngai mai. E whano mai la tau. Sa au si tai. E le iwha pia na whai atu le tua. Se tuli ni se oi fono, se a leo te concentrate whaungo le waa. Le ai. Na au si tai. Fono la unga o mai. Vai la tanto. Saina te tu te loa le te le quality al whātua tua, le power al whātua tua le tangata lea. He accepted God's calling. He obeyed God's calling to go. Ia anu. Ma mai le la au le na. He followed God's instruction. O le meisa mena na mai whawole wa e le ala tu noa whafonga whale duar wa. Mai le tu ia tolu whonga whale. Kasi wha malama. Whaise whai to elisi tu wa. O le mawalunga tolu sifuru. Ia kupita. O le lautele ia le na. Lima sifuru kupita. O le umi kote la. Wai tato le measurement. Ma le plan le to whau he obeyed and commit to do that. Ia, whaatasi la ma le waenga lo na whare na luistai no. Ele na whau le waa ma whono. Whau le waa ma whono. Talo whae ele te le o le ngalo wenga le task. Le ngata na whaatino ai sa ili maita ngata. O le whato le tua whono e o maui ili salamo. Ma tau le tua ma whau le waa lea. O le lato lawe ina lea. So o le waenga mo muala na o le faithful tangata leo no. E tu mai whai ata tau. O le atala na le tala no atu stale pelu lea ua matan whai vai. Wa ailo to faith. Au le fefe sa wanga. Au le fefe ili tu la fono ma le tomi toi foio. Wa pi ile tu lo to faith. Yesu ke vision na o to tantoni ei. O le tau lawe ina o le whao le tanga le na. Usi tai iai whalongo iai whai le mea nai whina ngalo ai li ke viso ne na. Ma iau tau wou e whai loa atu i tangata fo i mai di salamo mo mai tu mau. O le message le elena mo moli mo tangata e peru uina ua whetau i le wholonga ma sa wanga mwhaingata. Sa mo ma oele wone ne whiwhi. O le whea whulina, o le whamanatu whulea. O le walawina, ma le tato walawina is a unique calling from God. Tulanga ese a whaiwai o lan meu kola i ele tua. O whia lewa le vaenga le au nanga se vai. Ia e talia le walawina. Aua e te whesiringia no walawina. Ia e usi ta e le whātonunga wa mai. Le mea te ngalua ima le mea te tau na i whaia. Aua nei whaia o tā loto. Ai tu le mea ne whina ngalo ai le tua. Ia le pepes na nai nga kola. Tauru. Ia ina ia tā usi ta il fato nunga ma failo ni fina ngalo ma leisi mea ia ta o e fatino le ngalo ma share atu le gospel o ta vala wina ina ia extend le kingdom le o tatu to tonu le inga ke viso le o le ata le va le fa o le tanga o le va la ia ina ia la ia le o tatu ia le fa o tanga o le picture le whenga tuai refer me whenga fo e ala le sau ke viso mal whao tang lono winga ia tata lia ke viso ia ta whalongo mausita ia ma ia ta o e share atu ta watu share the good news, invite some lost souls to come back through repentance and accept Jesus to be the Lord and Savior. That is our calling, that is our purpose. Na lain whaola tanto ele tua lunga la lansa mo ma la fatu tua o a mai lo fatu tua nei tai a fa to fa vai por fatu tua tanga tai per mai tu stala va ai le fatu tua te malole peisiki ale fatu tua ia peisai lunga ina lo tato service ia sa au na ve sa fa lo fatu tua ma le lo to usitai melo na rua fi fata ua ina
e oto mai ai ta whapupu tam tau. Whai loa faith, Noah's faith was done with love and patiently. Ole e whatu tua nga whatino le lofa. Na e te lera ngā ruenga oka se wā. Sa lau rus futau sanga imagine ngā o ngoa manan whanau tō toru, mā wālan whanau manan tō andua. Oi whauara nei wātele, tōru se lau ku pita le umi. Lea li ora ngā ruenga e whai tangata le nuuri, ai whai e noa na o ia manan ai. Lea le matau tia le lofa tangata lea, ma le ono sai. He did God's work patiently on the side. Se lau suto sanga suso sko inga me ka muka faule nei va. Fau fo no tangata olo. Ai sa faule va ale ma fa mo ono na ole tua ia lofa save lon fana. Nei lo ele tua ile taimi nga venga atoni ele se fanu. Ele se salamo. En dan lijne van wou, on me lof voor de toe ja normaal no stay. Fout me de molan van. He loved to save his children. Maar toe is een man na me e te me ko lai ta o fai se me. Dat au ono mangalu lu e wil fa ta. Ai o ta o nanga e manui ai ta to fan now. For no pele ta le save ya ma preach ma reach out. Ja in de faula tanga in ia mo siama noa e whaman wia le tue tono tātua inga whana. Le ali tala ngā wengana. E whātua tua he wait patiently to 120 years. Oh Allah. Patient with response. Lesi mena on sai e tangata lea samo. Ole on sai wham talanga. Man tue whono atu noe o me whalawai. Ola ni tala. O mai tole ke whawari atu lo. Ua leanga le ulo le nato ina. Ele e pelo anu tan. So mocking, some rumors, rejected or rejection, ideas mo thought, lato ta tala me lato na ngona ele tali tonu ele tala le fa ya to ino arfi ngalo na le tu. He served with patiently. Oh, sai po akala wa laule valea laule leanga leulu. He didn't retaliate. He didn't say something. But sa for no bear. So le tasil na quality el fatu tuan tangata le el fatu tua lava le ono sa. Le Italia tu tangata pe faya tu ni upu maswan tangata sa fata Italia pe ma talia lo na loto. Tala ia wala for my even though no one ele masisi tangata na sa so ani le masisi in salmo tala in talaf ona makau kio ai al tal mai le ai te valia mangala morulunga mangala mo ti sulu yai mo ti o yai ili yau mai era urolo na mai tato no mo tele o fam talanga fati nga matete ya ai le kia sa ono sa ipeno ma fai lana nga wenga nga wala winai ya ele give up sa for no beata sina quality el fatu tu never give up. Faith was so firm and basic solid deal faithful dengan tali fi wa fai metangata sa tu mau pe sa vanau salamo mai fau lo to la ile lo to va faola le but no one respond nei masina tani ile soan e mai fau va o la to faola tangale fa pe na se sa fo se le vala wina le vala awal tu stala pelu tangata pelu mal fola fo no male lo fa le la to yo to si tu la fono to si tanto nunga fa utaya a le fono atu o mai talia ke riso o fa o la tanga le o to te le sao ile langi i se tali to nunga fa lotu tanto nunga le lotu utaya man pe tom e le me fa ina sei vai o to sei va to tangata i pelu il face of Jesus Christ ile ala lon maliutan mia malona tu
a peta e te e tangata te tangata Israel le tu so le ata venga in toi le ata fona te mi po fo de kalesia na fa ti ai fona le tangata pe same morta to te fa pe na fo te mi le uta to ya ki sian o vai te mi le lo fa tu no le ata to te fo no pe a mai pe le tu le ava no e fo no anta le salamo ma li liu mai ele fa ola tanga ala ya ke viso ba wale el tato va ba wale el tato fai to ato te sawa ile lang ya te vai tase tu el vale vai tu el vale tase el fai to mai fause fai to le tu te menta puni ele no ale fai to ana ele pule le tu close saudo male lolo o tangata ia na save te mele tapunia na no mala na to do mala fa na mava to valu atanga close lo no winga o le ata e upo le tau atangia maina o tato vala wina not everyone lo tangata o mai save fa tang ele vala le la langi kuai umana na oti uma na pau tangata na save ngar ko va o tangata na usita mai lo ale tu so va pena for nei vete por le alta tu lo le tu le a faita te le salmo no te liam fatu tu ya ke visolon maliuta mia le ma fai ana ave tanto le sitianga ma ave le manuia so ai condition of tato wo le lang le ko making ka ko wo le lang se va na u tanto ta liam fatu tu ya ke vis le tato lo ke vis al tato talio ke visse tato lo ole wingal na vainga nei na a foi ole separation na vai ese fa na no to le aingo no to va sei a lesi rest no winga le ata le na mor fengeng fo mo tanto ma le anga ye tulum ele tangata uma avele lang e te me la fio me ke riso te me si tianga si tia la to e na fa tu matalia ma watul manuia ai fano le to tele o ele isalamo le atalea le si upuna te loe mana ia la utitile na ole opportunity is limit e uma valenta tala se la rusuta afa main ole temen tapuni e no o tapuni fai to close na sa ole lolo sa wale lolo o vai dunga mamong sa puna vai so ole opportunity is finished. Temini ole love to know this is time of grace. Ole ta fili sa no leta alo tanga me se de kiasi se pule ale tua se de kai vai o esa mo vai o so wo e pule o lo volang and none of them manatu grace time is finished. E uma el teme kapungi lo ele tua la na no o fe me yai o la na fo no per tale le pete mana oi pete le mana oi e tu watu per salmo mataria ke vis repent and confess your sinful life, believe in Jesus, accept Jesus to be your Lord and Savior. That is the key. Pawana faito tasel faito na oleva mai fau faito kapungi no faito le masisi to sao tono sao lolo eva pena ta wala le lang. There is one way to heaven. Usoe mana fatu tua. Tele sao le lot le langi le ngo le lot. Tele sao le langi lo fatu ia unga luenga le. Te umita se tasia le toa to heaven is Jesus Christ. As Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. So le fai to le na. E te me te puni le fai to le lo tu no le tua. Ona le. Ona nga me lo le popo nga. Pe ava ese le kalesia te me si tiang. Ona nga me lo le o meta o sawang persecution for 7 years ilalo me. Ama e foi lale. Ele ngata ina te me sawang. O fitu tau sang. A la ia le pharmacy no ngai tuat. La ia le to sa le pafi ya male mal fasalanga tuat. E sel te le to sa mal pharmacy no. So le ata no
vali mai le me tau le warning e warna i tātou through God's judgment hei ai le whamasinonga ma nei o puna i na le warn mai tātou i na warna i le na whai malanga e pelu le whai la warna i au warna i oil nea fiafi you must be prepared ia ole me muli fa e tolu ai ia me o te quality of faith for tangata le faith done with blessing ole fa tua sa tangia ai le na le afo ile usitai a tangia ai le lofa mal on sai sa tangia ai fo I famanianga blessing in a completely le timeline ole na ave le tua fa le va close le door saved sefele le ia manana to do manana fa to va wow ole menata to tell God's promise is so God is so faithful on his promise. What God has promised, it will be fulfilled. Le me polo misele tu to no fa le va ana se felo ainga awa oi mana fa na tangata umai se le fia le tu ale tal tai il fa tu tua fa tasim famanianga ele yoti se le lolo se fe ai fia manu na fili mai oi na fili mai to tonu ele o manu umana mai na fili mai ape na fo ile po kalame le tua lua ole na tawia lo la tau tinga their labor was rewarded by God asema nei el tau tinga faungo le va fau na tal tai mi utapuni se fe me le lolo ya mamalo lo le te tonu lo la tau ainga na pe am le tau sanga o yai tonu lo ese le mana ya wa reward te lo your service and God's ministry will be rewarded. Ele tau ia lo tau tinga ngā wenga. Le tau i le whamanuia, le aima se o ia le lolo pe oti. Ia a ua lawe a I la tau blessing. And because of obedience to God's command, man plana le tua. O lisi whamanianga na maua ina e noa malan whana. Ua la tu wa ai ele me tau le covenant. Ina ua o ina na fai loai ele manuia le ina ua toa le waa maunga ararata ma ina atu le o leva vai po wa la kole o leva alu di kosa le atu le lupe vai po o matu le lolo a foi mane le lupe mane la olive fai longa o matu le lolo tu ato le mena mele le tua o le fengainga o le ai le nua e fai longa por fengainga e le to iai se lolo ma leia o le usitai noa lan to lua lan whanau mana wa le ngata na whamanuia i le tua le iai se sinauti le lolo le ngata ina seivi lan tau ia ma tau via lo la tau tau tinga ai le ngata whalna o i lan tau na fua i le fengainga o le a le to iai se lolo ono le lofa mana i le usitai leo whanau mai ai le whengainga e leto i se lolo o manuia mai ai tato awa pe ana whai e o le usitai noa ma lona ainga le ai mese se usitai lona winga e o man tato vai tau le nei nana le usitai a mai le lolo but God is so faithful. He's God of love, God of mercy e le ito iai a se lolo nei me te o mena tato te loa ma learn mai ai le activity le na tuku. Our God is so powerful. Our God is so unique. Matau tia le tua le tātou tia. Mea na tupu ni whenga inga la. Kaut mai whaunga mo e peru na taimi po fo le karisia. O le lui tau fo le nā mo tā ua nei. Vai tau le tā fo launga ia le inga le tua. Pien whea tua malama o matātou le tala. Ia e mai ia. Le anga le tala fo i le ia noa. Le sau noa hai ke visu. Kot mai Yesu mo so te mi fai tau le luka lusu rono ai po lusu fitu se fangata le totis fu la fai mai le tu yo no so mai la tau sai vai o tau ona po nei ia pe ona po no tango Yesu to fa nga mai le taimi le o le ale me wa mai Yesu te mi no ma le te mi lota o le a mai se mo moli tu ai le woni se ila patai ona so mare
mo le moto tangata la patai ai ma o mata to le nei te le warning because judgment is waiting la fantani le ale for me wa yo to to temi no feel for no feel ta watu isalamo ele ai meses lan to consequences of disobedience they all die and destroyed by the flood. God hates sin and he punishes sin. God hates sin, but he loves the sinners if they repent. Ole na tula na le tu pole ala ang salon tangat asal mo ona lo fale le tu eta lia le tu tangat ang salel salmo. So ole condition na say vai tanto ole repent and believe in Jesus Christ. Ole fe au tu fa manatu na mai ya Yesu. Ole fe au le mo e ne fia fia se la teinga tato salmo. Le au tu le a fo le val au. Salmo matalia Yesu o Yesu paulo tato wala il malo. Paulo tato fe to ele lang. Le yai fam sinonga fa tari mai. I mana la veina lo bola mo lo wainga turn to Christ, repent from your sinful life. Tato wol fa to ale me sua unei le ala ku mon. Le ya mase sa mo e uia ko ya lu langi lo tama. Pe ale ui me ya cha. La le fo no per fa o tala le. Ma to tu yel tu langa no fo no per. Ya e te mi le fenga lu ono sai fo no in. Ono sai upu e lafo. E te mi e a fo e a musia e o tau lau whinga rua pe e ti ngata linga i le tama wala uso, whono so mātou loa lava tuspa ia, mātou loa lava e i te me whatalinga tuli e tangata, but keep preaching the word of God, keep calling them leanga e ele tem te titia uman temi o le lofa tu noa. Encourage you brothers and all believers, let us call our friends to come back to Jesus. Kako fa wo wianga ngang fa yengo ya amu tangata e fetiu asa salema se tala no e na wa tupul mena lena ya ye fo temini tatu fo no li liu mai le nga fa tali fa msinonga yo a otita to e tu tato ke lo tangata che ma ya le talia le fa awol salmo pen fono ana ta e si tia ye na ustai e ta to pe la to na oti e le italia ke vis ya ona si tia le na oti na ustai mi sal mo matalia ma va tu le manuia me fa va e ta to pe ta to te lo te mi tu wai o elia e te pe ma e fa talinga tu le fa o le loftu no ma fa o fa tang mai e fa tu o luma on fo sin ke vis. You will stand before the great white throne, and then God will judge you. And after that, He will cast you or take you to the lake of fire, where Satan and beasts and false prophets will ole ave yena matau dia nan tau fa ta tu fa pena awa ete fa talinga tuli le fa tang awa ete fa ngalo le fa awol fa tang ele imali fu ke viso ilunga santa ai seana tu wailon manu malona pai ai seana ya sawai di tinu tangata se la ve ai fatu tangata sa o ia le va fa ola o ia le fatu to ele lang le anga wang sala tangata mala mawole o le inga le tu pe la apostol alto tongi lang sala le oti le tau vali me tau fono ma tau fa ma natu pe le tala le usoi ia aua te ita pe a tala no so o fe au le tala le anga e yeli te me tapuni ai le lo fatuno a fa tapuni le tua e no le fa to le va wa uma le te same as the grace of God ale e te me tapuni ai te toi fiu falon ta ole tu se Roma apostoli Roma le tala no le apostoli e te me la to fo il plena le tua lo no terminata tonu ese o le plesta to il gospel so lua valu ives fudo ngai kua le mai e yele terminata fo il plena le tu to fiu ta to gentile se fa longo po fe yele tu for gospel
ua misi le no au te misi le no tala le te fa longo ai metalia le ke riso le ia o le fa mo na mai ke riso ia o le fa o le tanga a faina to fa manatu o le wa mai foi ke riso le boni le luka na lu suono ia le si fitu to mana ia le atale o le fa ale ila tau na te na o no sa le lolo fa me fo no alo fa mai fa fia ola o ko fe i fo le e fa pena ne atal fa me sino nga sa mo o mai nga ai ma ta ye fitu du su ta su na tangata lo lotu tangata sa lo le tua ave meia mai le ia ta su e le sa wa tu lava le langi la to ma o e fa mai le i o su wafana ma to fa malo lo o su wafana ma to tu le te mon na o na la to fa ia fina ngalo lo to ma ai fa meia o se tu i o to i fa le meo ia ta fa tanga o e ma le li va oni see the consequences e le pepelo le fionga le tua la na mana o mia le repent peke lo kua peke seva a fa e misi ke riso lo volanga e le ma fai ona manuia e tanto tangata lotu tangata ia ta o e su na tuli fa nei te iu tatu sa salu atu sa mo ka ka lo fai ka lo ai te iu te e nei tanto leanga e ai le condition e tanto fa e te tau na tanto sala mo e tanto o langang sana ta lia ke viso me tanto fa tu i lo na mari ia ma tanto wola ina le o langa fa pa ia i le aso ma le aso ya we need to obey God's calling mana miel tanto fa longo e le vala awina ia te me ia sa wia fo i mai o kalere ngal venga ngai ma se singa fo eu mai que me perfeita le ai ma se singa fa longo ya e le mia i sa ia mai se la te soli ora ma ko fen kala ai hal ne vai ta fa pe nga fo na tangata e pelu ia le to ta fo le to fo no ia fe fa tai to fo inis ia o ia na o ta pe na fo e lo bon ne fiafi fo no le tu tato sta tato di liu le fa tanga tato fo i santoro ia ma fai fina ngalo o ia o tato fa o la tanga o ia o Yesu o le fai to i le manuia ia tato se mala on sai serve God with patiently on sai le o nanga mama o le ana e fi tale o le savadinga e tau i munga e upo la fo ya e la ngona lo ti ngama lo vai tin but keep serving God patiently akali male o sa o te ki va po fi pe na tanga ke siano ya ole le fa malos save God with patiently and face difficulties or problems in the ministry misela folfola ma lor fa malos fi nau pea pele ai se tali mai pat or fina ngalo na le tua o ne give up le tato folfola pe ale se di mai ya tato fi nau pe le tua is our covenant a fa se yen fe ngai yo ye fut fe ngai mo manosi mo tato ya ke riso Yesu my there is no contamination for all repentance beliefs mele Roma varu ualeto yese fasala o mano si fenga tanto manetua ya ke riso pe ata tu salmo fatu le yese fasala o na fatu tua ya na ne fiafi le famanatu dear brothers and sisters in the Lord, be strong and be courageous in serving the Lord His ministry, reach out to lost souls and lead them into Jesus Christ. He is the only way to truth and life. O le lapta inga na ave mo whenga inga tuai. O le lapta inga whoina mo ya. Tato whamalosi le liu ya Yesu. He is the way, the truth and the life. Pauana nā tangata. Na te lawe ia tato mai lona to sa. Man whamasi nonga lo whantani mai. Mai le tā whamalosi ne fiafi. Au mai ale whātua tua noa. Fai matapa sao ta fatu tua ma ta sa valinga fale ngang
Whamanuia tele Samoa, whamanuia le au whātuatua. Iai fwoi se nganga le isala mo lava, i wia matali le wala au manua maua le awanoa, manua le tapunia le whaitotoa o le grace po le alofa tu noa le tua. Whamanuia le tua ono Yesu, amen, e whaftai le tua le upu, o e toa maia le whengainga tuai ma le whātuatua lo au noa, e toi whamalosi ai whātuatua tangata e peru, al fe au foi le mo fatu mai mātou nei veitang. E le ai a se senga le tua lo fo no pea oe, ia mātou li liu sal mo ma foi mai atu oe, o lo whaatali mai lo to sama popo ngā. Whamanuia ien whafonga, lu i tawina i mātou, whai se whiriwhiringa manua maua le amanoa, nei tuai ona te ena matuli mātou i whafu, ma lafo mātou i se oli ma le pafi, le tua whamanuia le upu, whamanuia le ufianga. Whamangalo i mātou ona Yesu. Amen. Lo whātu Samoa whaftai whafongfonga. Whaftai mai ngoma. Amen.